Kadai Durasan Meghalaya berpenyangsung bahai pi baro syakatup kubor mentaka janmiat syawan pai syaki kubor ki bebnia inya pechwai kemat berkongsan. Kerpat umentirang ba kejela ukonrat ki sangma ya ke soka pedeng ban menjur ya ke jing penhe ya ke Shillong Airport, mat ban penbaha ya ke kat lingsun haboljek, mat ban penbaha ya ke jing penyeso kejela lingba ki lingsun. Sedang ke KVS Regional Principals Conference bakat lai ha Shillong on yatai kerpang hakilai sengi halo ke Puli Putih kajing wat buj themai bat kajing penbahaya kajing ajing hikai haki skul. Pendam white sapu angut ke dekhot ke KCP PWG ha Manipur apa prateli ki tiar le la IT no ha ke homecoming ceremony. Menjur ke soka pedeng banyatai halo kamat like tu ke jengkeli ke examen neat tut ke yang dobat hawan keri kentu ya kiliang persyak ban penbej ya kapor. Bat ke soka ke long ke belah keluai banyak keren bat kisam la pulih halo kimat jengdawa jongki dan ru ikan hun basyem kabu ban mentoy san hima na ke jengki ong menteri kamyadari Rajnath Singh. Mentanginya paishwa syaki kubor na kejela. Menteri Rangba kejela Meghalaya ukonrat ki sangma oleh kendu ya menteri kesoka pedeng bepej ya ketenat civil aviation Ram Mohan Naidu kinjarapu bat ban panjang kersan na kesoka pedeng haga bedai bat ki projek lingsun haga jela Meghalaya. Ulo kerpat ru ya menteri kesoka pedeng bahkan ai jing menjur na kebenta ke jing penhe ya ke kat lingsun Shillong Airport ke jing penbaha ya ke Boljek Airport hapo ke skim RCS Udan ke jing pan ya ki jaka her ki helikopter bat ru halor ke water aerodrome hapung umyam bat ong ba kini ki kam penroi kin penyesno ya ke than ba ki jaka beper kenang ban kentieu ya ki kam jengok kai perthei bat ke jing kieu ha ke yok ke kot jong ke jela. Da ki hajar ki nong kersan ke NPP ki le lom lang krui ha ke jingelang bala pelong ha umlong hindin ke sengi na ke benta ban pan jing kersan na ke benta ke election MP shiteng semoy. La sakhiru ya ka jingrung ki arngut ki kertong MDC bala ye kunteng na ka seng kongres na narpu ki bala ringko dink perno sya ke NPP. Nang ta ke kong banikas laban ke kertong MDC ke kongres na barato usembut menteri rangba kejela uba sengaw halang dahar buat menteri bepej ya ketat gekot ke kia uba wailat miki shela kilapan jeng kersan na benta ukertong ke NPP u Dr. DRL Nonglait. Abakren ban pan jeng kersan u Dr. Nonglait u laong bakatong jong u kelong ban syakri da ka jeng IT lut ya ki pat ba kari luom jantia. Kapur banyak kudai tina, kapur banyak keduk, kapur banyak yadnan, kapur banyak orang kue. Nama isu kita kerki, ban pendrong ya KHASI, hari ini kita sedang berlaman ada kena tuan. Komjuro ban budin, yang jadi penterikan jadi kawan sokan ya ke IIT. Iram susu kiwaipat kibenta kibangidai ya kepada kalian. Andai kapur kerja kapur kami hampir pai selagi kami Islam. Jadi itu kejonga kelong. Bana kini kedong ketan. Naga janti region berarti district baru di konferensi hamil. Kaji kini nanti kejonga kelong. Maka way ke konferensi dengan your distinction marks. Ka District Disaster Management Authority West Garo Hills haringkat kajing trelang bat ke Ganol Small Hydro Project. Kala pelong ya ke drill hatura ban penjanai ya kajing penkre ladami kinu kijing ja syak lenshop aga mariang hagi jaka badon saudong kepung Ganol.
ki he officer ke la khmi bnya ya ke kom pen khre ban jubab habami ki jingja bakar ki ka jing pen khre ban pen kenria ya ki besyakta bat ki wei ki jing pen khre badon kam khamtam ka jing trelang hapdeng ki tinat sarkar beper kat ba kamok drill pan labu po ban pelong ha ka sngi pelai khnang ban yok khmi haduk katnu ki bor sanchar district ki bor badai pej ban ai jing rap bat ki bor sanchar snong ki long ki bla khre ha badon ki jingja sha len sop ha ka bor jing ka maryang ka Regional Principals Conference ba khatlai jong ka Kendriya Vidyalaya Sangathan KVS Silchar Region kelas sedang menta ka sngi hanong ba Shillong ka bala lumlang ya ki principal na ki Laiphoi tali ki Kendriya Vidyalaya na keleng ki benta ka jala jong ka Assam Meghalaya Tripura bat Mizoram agani ka jing kendu balai sngi on yakren haga be dei ba ka jing janai ka puli puthi ka jing pen bahai ki jaka pulie ka rukom penya ya ki skul ka kampisa tingka halor ka Bharat Scouts bat guides bat ru ban kentiu ya ka ketien Hindi bat ki ketien tenrai jong kini ki jela इसका वेरी पर्पज ये है कि लास्ट ईयर हमने कौन कौन से काम ऐसे किए जिससे हम लोगों ने एकेडमिक एक्सीलेंस हम में कहाँ तक पहुँचे कौन से क्षेत्रों में हमारे बच्चों ने अच्छा किया जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया नेशनल साइंस कांग्रेस हो गया यूथ पार्लियामेंट जैसी एक्टिविटीज़ में हमने कितना बेहतर प्रदर्शन किया और कहाँ अभी स्कोप है जहाँ पे हम लोग और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं लाइक हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी इन अवर क्लासेस हाउ टू यूज़ ICT in our classes to improve overall the teaching and learning atmosphere. So with this very concept, we organizing this 3-day principal conference जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस साल हम और क्या बेहतर करें जिससे हमारा रिजल्ट पूरे इंडिया में CBSE रिजल्ट हमारा और बेहतर हो गेम्स और स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे और नेशनल लेवल पर जाएं उसके बाद बच्चे हमारे SGFI तक पहुँचें तो उसके लिए हम 3 दिन पूरा मंथन करेंगे और उसके बाद जो जी डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम राइटिंग फॉर्म में लेके सब आपस में सर्कुलेट करेंगे ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka lakentui ka soka jela ban pej ya ki jing e jong ki nongrap ha ka jela hadien ba ka Hills Farmers Union ka la pelong ya ka jing ki persya na ka jing tat dor ba palat put na ka basam e hadu Riuton ukubi hanong ba Shillong u General Secretary ke MPCC uba Manuel Botwar ulaong ba ka rep karyang hi ka dei ubut lum ka yok ka kot ha ka jela bat dawa ba ka soka ka dei ban wanra ya ki policy ban pentikna ba ki nong rep kin yo ya ka dor ki mar rep ka bayaham ba ki jing pelut pensep So these are the kind of simple problems that probably has to be plugged, right? And the government can do this, the department can do this, but I don't understand why there is no political will to take care of these things. And I think it's high time, that the public at large understand that these are the problems in which you don't need to bring consultants, you don't need to bring everybody from the whole world to come and solve these problems. These problems have to be solved by the officers of the various departments that are existing here. And it's obviously, if you ask me, the buck stops with the minister. Yeah, we have agriculture ministers of various types. Why none of them have even taken this? We have good officers that are manning these departments. Why have these officers not taken these initiatives? Is it so difficult? Is it so difficult to get the ball rolling? It's impossible just to think about it, because the data is available, everything is available, but nobody bothers. Everybody is bothered about bringing some sort of a hybrid crop from somewhere just to tell people that I brought so and so and so forth. Ka National People's Party Farmers Front Meghalaya State Unit mentaga sngi ka lapalong ya ka jing yathir bat kinong rep kinong khai jhur halo ka jing tat dor ba palat pod ukubi bat ukajor abakren shikala pathai khubor u General Secretary kani ka seng uba Ejen Star Kurkalang uloong ba ka jing dawa hayo ya ki marep kala hiar namar kinong thiet kila phai khmat shaki marep bami na ki weipat ki jela jongkari padu lakentu ka soka ban thau ki lat ki lenti ban penyo ya ki yo thamai bat ban la ru ban shalan shabar kari ya ki mar khanang ban pentikna ba kinong rep kin yo ya dia hakador kababiang Kemudian singi ngeliyo yang kecing ya perlu jemut
bat kinong khai sibon gilayo ya kata ki jing ai chimot kaba ki kum kinong khai ru kidan kata kemesim kaba ki kwa ban kentiu ya kayo bahat ban ya wat syuk jelat kipi bat kum ta te namarkat kum ke jing khobor ko jing itu ba ke jing hardor jing di hur kamde e tak ka jela ba jing ba ngiyo ihiru hapo kilat kata khobor ki kan situ ki jela kidan ke jing hardor jing ki mah kum sa nakalan ba kum ta ka ki kror ka sarkar bat kin orap jing ke jela nakalan bat ki jela ki ber eino yadi juhur nakata ba ki pala ba ki yo namar ba ngimlak balen lese manta kadai ha ka ayom ka ba kang yami lut boro dang yolong lut nalong de kemut ba kayo kam la ban bang tikna ha kom ade La pelong ya ke passing out period na ke bentar ke bedang shu pendap temai ya ke jingyo jinghikai apo ke 5th basic training course ha agelangre feel tura. La sedang ya kene ke sengi da ke ba pentian sma ya kini ke bedang shu rung temai syaka kam buat pat sa ke march pass bat ka jing ai ya ke kai pot halo ke jing ai jing hikai. Lapun ku burom ru ya ki bala le bha ha ke po badang don ha ke jing sya jing hikai da ke ba bishar na ke liang ka physical training ke drill pat ha barok ke liang badon kam. Abakran ha kene ke sengi kum u kongsan u director jong ka civil defense u badeiru u inspector general ka SDRF u Maritime ke sangma ula ai khuble ye ki tu ki badang shu pendap ya ka jing yo jing hikai bat kentu ye ki bakin syakri da ka jing IT lot ka akor ke burom bat ka jing sngau trai ye ka kam la penkut ya kene ke sengi da ka march pass kum kedak bala pendap pura ya ka jing ai jing hikai bat bakila jam pat sya umau jam bandrung sya ka kam ban ai jing syakri ya ka imlang ka salang. Mentang inya pai syaki khubor na keleng katan syatay laming. U Menteri Rang Ba Kejala Assam u Dr. Himanta Biswa Sarma mentang kesengi ulalej banjungo iki jaka sa Shipor nek relief camp Hadul Bagan LP School ha Charaidio District kajaka basa kilong yeng basya penkenria na kadago jing shlei kabajur haki benta Kejala Assam. Usarma ulapet benya ikrukom ai jingerap batru ule kren bat kibala syak ta na kene jing shlei bat kular ban ai jing kershan bapura na kaliang jong kesorka kenang banyarap yakilanot bat ban maramot ya jing syak penjulor. पूरा डिस्ट्रिक्ट का हर जगह में घुस गया। अभी भी कोई जगह में आर्मी एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंच भी नहीं पा रहा। कोई सारे पेशेंट पानी का बीच में है, हजारों परिवार अभी भी पानी का बीच में है और इस बार कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और कल भी यहाँ से हमने डेड बॉडी बरामद किया है। तो इसीलिए इस बार का जो अनुमान है कितना लॉस हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कम से कम एक सप्ताह लगेगा। अभी भी कोई सारा जगह में हम लोग पानी का एक बोतल भी भेज नहीं पा रहे हैं। तो सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और काफ़ी चिंतनीय है। सरकार, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जनप्रतिनिधि, लोकल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब काम कर रहे हैं। 4 जिला बुरी तरह प्रभावित है, सरायदेव, शिवसागर, जोरहाट, साथ में गोलाघाट। Ha kajing persang banyakun persya ikam lekno adu saupu arngut ke dekot king atiar ka KCP PWG kila pendam white no ha ka homecoming ceremony ke bela pelong ha headquarter IGAR South Mantri Pukri Imphal ha kajing donlang uminjrang ba ka jela Manipur u Yomnam Kemchan Singh kini ke dekot kila wan pendam white bela IT no ru ya ki apu pratali ki tiar kun jongki bakentup ya ka AK series rifles RPG ki pistol ki bomb grenades ki bakor suloi bat ki wei ki tiare kun jongki yakini ki dekot bala pendam white on yarap ru hapo ka government of India surrender scheme rehabilitation
belamang kerpang na kebenta katan syatay lami ngi. Mentang inya pai syiki kubor na keleng keri. Haka dorbar liur jong ke yang dorbar tawaan keri mentang sengi. Menteri ke Parliamentary Affairs Kiren Rijiju uloong baka soka ke lapan krek pura banyatai halo ka jenglai tu ki jengkeli examen neat. Ula kentu ya ulampang ke Lok Sabha bat kinongelam jong ki sengsan pertai beper apo ke yang dorbar banyat penbej ya ke sengi yatai ke por ban pelut haka jeng yatai bat ong baka soka lei ke lakwa na du ke sengi besdang ke dorbar lai sengi mensua banyatai halo ke ni kemat. Kiliang persyak kila dawa ya ke jengi keren ba marmar halo ke kenrum kenram hake examen neat bat ban bensyat ya ke jengkit klik halo ke ni ke jeng lait tu ke jeng keli ke balawan lampat sya ke jeng tut ke dorbar liur ke badang yat menta. नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने का तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। Menteri Ketanat Yadari Rajnath Singh ulapan pau ke jing sngokia halo ke jing ki Delhi aga bola ong baka soka pedeng ke penpau ke jing sngokia ke jing e bagi samla pule bat ki samla ki mat bat ke long ke balapan kre banye keren ula keno baki don ki kenhuon ki bepersang man pendon kam bakala ya ki samla na ke benta ke jing mentoy ki kam san perthai using ula ong bahapo ke jing lam jong umentrang ba adu kari Narendra Modi ke soka kan sa shimkhia ban pen urlong ya ke jing angnut jong ki samla pule bat na ke benta ke bah kemiat jong ki samla ula ong ru ba ke soka ke long ke bela kloy banye keren aga yang dorbar hendai ula keno ba ke liang persya ke persang bandra ikimat syasurok haga jaka banye tai hapo ke yang dorbar. हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के जागरूक, परिपक्व और हमारे विवेकशील नौजवान ऐसे भ्रामक प्रयासों को भली भांति समझते हैं और वे प्रगति, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के ही वो मार्ग को चुनेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति, विशेषकर हमारे छात्रों और नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और विपक्ष के कुछ नेताओं द्वारा मैन्युफैक्चर्ड एक सेंस ऑफ एंगर, आक्रोश लोगों के अंदर केवल जनता, विशेषकर बच्चों के नौजवानों को भ्रमित करने और गुमराह करने का मैं मानता हूं कि यह असफल प्रयास है। Ki shipai duriau kari India mentaga sengi kila pendrung syaka tup kitiarele jongki ya ka INS Malvan ka second mahi kelas anti-submarine warfare shallow watercraft Hakarwar jongka jela Karnataka ya ka ni ka jahat lashna daga Cochin shipyard hakaba prapo na ka shispa kitiar kitar ki dei ki balathau batshna hapo kari India hi hapo ka program Atmanirbhar Bharat kani ka jahat thama kalabyang kitiar banyakun persya ya ki jahat po duriau ni submarine bat kani hi kalanang penklan ya ka jingeda ka India ha ki duriau habakran ha kani ka sungi u Air Chief Marshal u AP Singh ulai ka jingero ag sipai duriau na benta ka jing persang ban penbiang ya ki tiar kitar balashna tang hapo India bat ong ba ka INS Malvan
kan shim ya ke benta bakrau ha ke ban ai jing shingan ha ke benta duriau jongkari. We all understand how important the maritime security and the maritime power for India's growth is, because any nation, they say, the maritime routes decide your trade, and your trade decides your destiny. And as far as India is concerned, we all understand how important the Indian Ocean region is to us, and Indian Navy has been playing a very vital role in ensuring that we have our secured sea lines of communication, and the trade, Indian trade just continues continues unhindered, and the growth continues unhindered. So whatever is happening in the recent times around the world is actually strengthening this concept that unless you have your sea lines of communication free, unless you have your free trade, you will not be able to succeed as a country. So I think adding another warship to Indian Navy, the 7th in this year, 7th month and 7th warship, and we have 12 more to go. So I'm very happy to see that Indian Navy is growing at the pace that they want to grow. Mentang inya pai shiki khubor na kaleng ke perthai. Menteri Ketnat ki Kambari Dr. S.J. Shankar ne kesngi ulai bentah ke jingelang jong ke kuat Foreign Ministers ha Manila haringkat bat ki parlok ma Japan, Australia bat United States. Kini ki menteri ki lapan skam biang ya ke jingkular jongki ban pelong ya ke Indo-Pacific ke balait luat bat ki le kren halo ke jing shingan haduriau. Ki teknologi temai ke jing trelang ha ke liang ke yok ke kot bat ke jing shong shingan ha ke tan. Halo kini ke jing kren Dr. J. Shankar oleh kren ru bat usketri jong ke US Marco Rubio bat ke menteri Kambari jong ke Australia ke Penny Wong. Halor ki mat berkongsan jong ki aliang mamla bat ke pertai berok kewei. The chairship theme, Navigating Our Future Together, captures the sentiment which many of us feel today. The world is extremely turbulent, and it is increasingly evident that no single nation or even grouping can deal with it on its own. Let us contemplate the near future and consider how best our cooperation can serve our respective interests. In this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. Energy, food, and health security can no longer be taken for granted. Because we are all so dependent on maritime trade, that too could become a source of anxiety. Observing international law in that regard is therefore vital. Coincidentally, 2026 is the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation. It is a timely reminder of what we can do for a more stable and secure future. Ka ying darbar tawan jong ka reference kala menjuri ya ke bil ban kang ya ki kena ki bahapo khatsan sdam gerta ban pendon kam mikran san social media kinong tawan na baro aliang jong ying darbar tawan jong ka reference kila tap vote nin ke singi kum shibenta ban kershan ya ke teika an ka bakang ya ki kena school ban pendon kam ya ki mobile phone ha ki school ya ke ka bil la kershan do president Emmanuel Macron da ka jing tmu banyada ya ki kena na ke jing ta ki bami na ki kor ki bor technology balak mi lenti bakan trikam shwa ka snem puli thamai kat kum ka jing bishar banya jong kariti senshar kari mentangin nya pai shi ki khubor ya lekai Ka jingpin kriya na kabenta ke lumpung Indian Oil Duran Corp ka basis pa lai pusan ka ban sasdang ka apsan terik ubnai naitung haki santeli kinong ba kalaya chikmat. U chief jong ka Army Staff General Udhiraj set ula ai khublai bat kitbok kitruang ya baro ki kenhun ki ban se shibenta haga baula kentui kinong elekai bakin pen kriya bha da ka jing trai shitom ka jing tibet bat ka jing kut jingmut ban yora ya kanam jing job. 1888
This iconic tournament has inspired generations of players and football enthusiasts. The Indian Army proudly spearheads its conduct year after year, carrying forward its remarkable legacy and spreading the spirit of this sport across the country. The 135th edition this year will be played across Kolkata, Guwahati, Imphal, Shillong, and for the first time at Ranchi. It gives me immense pride to welcome Defenders Football Club from the Sri Lankan Armed Forces. I also welcome the 7 debutant teams into the Durand Cup family. Haga jungi lekai hoki ki kenhuan ye lekai sop junior jong ki shenrang bat kentei jong ki India kila beteng ye ke jungi khun jong ki haka FIH Youth Hockey 5's Asian Championship ha Muscat, Oman. Ka kenhuan ki shenrang kala peliem ye ke Oman da khat sau gol la not bat ke Pakistan da nyo gol la sau gol. Kat ba ka kenhuan ki kentei ke lekai da ar la ar gol bat ke China shoban peliem ya ka Uzbekistan da khat riu la not. Kani ke Lumpung ke long kum shibenta ban pen kre na ke benta ke Lumpung ye lekai ban ningkong e jong ka FIH Youth Hockey 5's World Cup. Te mentapan ini pet ya ke jinglong juman ke sumbedeng hakeleng ki benta jong ke jela. Hatura ka jungshit jingkrak sunbeneng ka bakieu ka long laipo degree Celsius pat ka behar ka long arpulai degree Celsius. Ka jing sngem ka hau menta ka sngi ka long prapulai nak shispa ka jing hap slap ka long shipo point lai millimeters. Aba pai pat shnong ba shlong ka jingshit jingkrak ka sunbeneng ka bakieu ka long arpunriu degree Celsius bat ka behar ka long khatpra degree Celsius. Ka jing sngem ka hau menta ka sngi ka long nyophuai na ka shispa. Kajing hap slap kalong shipo point lai millimeters. Kat ba hajawai pat kajing shit jing triak sumeneng ka bakieu kalong 800 degree Celsius pat ka bahir kalong khat khandai degree Celsius. Kajing sngam ka hau menta ka sngi kalong nyau pulai nik shispa pat kajing hap slap kalong 0 point khandai millimeters. Ka batai lupa ya kajing long ka sunbeneng hatura shlong bat jawai pagala bandon kajing jur slap bat kajing tiet uperthat hagi bebon ki jaka. Shawan poi shik bakut jung tup kubor ngin pet biang sa isien yakimat bekongsan. Kerpat umencurang ba kejelau konrat ki sangmai ke soka pedeng ban menjore ke jing penhie ya ke Shillong Airport ban penbahaya ke kat lingsun Baljek bat ban penbaha ya ke jing penyesok ke jela lengba ke lingsun. Sedang ke KVS Regional Principals Conference bakhatlai Shillong on yatai kerpang haki laisngi halo ke Puli Putih ke jing wat buj thamai bat ke jing penbaha ya ke jing ai jing hikaya ke skul. Pendam white sapu armut kita khot ke KCP PWG Hamanipur apa prateli ke tiarele la aitino haka homecoming ceremony. Menjur ke soka pedeng banyatai lo kemat like tu ke jingkeli ke examen need thut ke yang dobat thau an keri kentu ye ke liang persya ban penbej ya kepor. Bat ke sorka ke long ke belakloy banyak keren bak ke samla pulih lo kimat jingdawa jongki donru ki kenhuan bashim kabu ban mentoy sain hima na ke jingki ong menteri kamyadari Rajnath Singh. Teparlok kat tu ngila poi shibakut jong tuk kubor jong imentaga janmiet ngin sia syam yang pilasai kesi hago jong kapor kubeshiboni kapor jong pibaro bat tiasuk.